O pastor PBM Basayomoj, o badai uwei na ki pastor Balasyong Taj, ula klat no mentak step ka kendai tarik u rempang arajar arpuar. O pastor PBM Basayomoj, ula don kumbanyo pawai senam karta, bat usyong usa hamaupat, udairu uwei udukot jong ka balang presbiteren nong saulia. Haka jing yakren bat ubak Graham, u badai upersa kurim jong pastor, ulayatu baka jing klat jong pastor kadai namar, ba ulayo ya ka jing pang klong u pastor Basayomoj ulay kunru kum u kertong MP haki arteli ki election baladep kata haus nem arajar kendai bat haus nem arajar katsau uni u pastor ulalong ustad perkat jong katok katar ulalong unong yalam jong ka North Eastern Council Church Forum of India kum u vice president bat ulalong unong yalam shnong barim kashnong mapat kabhap hapo ka East Kashil district. Yakamet jong pastor PBM Basayomoj an pendep no haka khatwei tarik u rempang arajar arpuar. Kasngi gede kasngi kaba susi namar kejing klap kendit jong di ketau jonga Reverend Dr. PBM Basayomoj kalong kejing tu kaba krau ya kejing kesel kumju re ka snong ketau bat ya kejai penru barokoi kum philatip bun ki bentah ba i persang ban pasat ban ai ke sembo jing perkat ya kajat peneriu jongi bat i no seniang ru tok katar ki kot ki babun le se phila ban la yo ru pat yo ru pat i la shim la long ru we unong shim bantah ka kam sang hima bat haka ulong ru seniang haka imlang salang haka bayade bat kinu ki ain bawanra sarkar India ni sarkar Meghalaya kabam yahap bat jet peneriu jongi i borobor i persya lang ba khulom i donru ka kot ba pila ban yo cha kidukan ka letters to PM CM ki others ki department prepare i namar i ong ngate ngamla arba kajing yakun jong i haka kam sang hima simaru ndire kano kajing kwan mantoy jong i kajing tmu jong i kajing angnut jong i lade ila banjob hai tu ki por pi ila ya le ti ila mut ban wanra ya ka issue jong i kijai penriu jong kari khasi dan dia jong do la long teng ru irang ba snong hang ne pun ki contribution pi ila wanra hang ne hasnong bat ki development kat pe isong ka por jogi weru ulong bekam pintip bekam benia la da pil long bat kali ni kam ki long ba ki kamrang ba mo ngite ngadang ba wan chong kha ta kat ke jing tip chunga ke history nga ai ba kabun ke contribution mos ki development kumba kan ong pi 60% AA i le me i hai por pe idang nong rambas